tau mali a ho e ki mo le tonga ko to pe fia ki talitali le ki mo tolo ki mo uningongo mo le tio tonga ulua ki mo waka ma fo ki televisioni tonga ki he hoani. Magai ko ki ngahi ulo i ngongo. Malolo fine muita o fulu ye pongponge a honi pe ko mo ui ankia e valu ki le ko te potunga polisi ke mate le ngai fatuta ma ki hala pule anga. Whakahala ke komisiona polisi ngahi ngongo hala ki whakolo i ea o pe he tuku ki toai i he ka ofisa polisi maonunga ai polisi tonga. Pea teki ke te mao hataha mi tongo tolu o tonga mole i tahi ni ea o mai ki he pongpongi o i ahoni. O ku te epe me ngahi ngongo ke he ana iangi pe he whoki tamakai ki he whamui taha me ngongo ko ia o e sipoti. O kua whangi mau pe ki tau tolu e mate i he aho ko toa pe. Ka i he kamata anga a ho uluaki e ni o he hiwai mahina i tau ni. Kua ngona mai e malolo e whine muita ua noa me i pahu tupu me whatuta maki i hala pule anga. Ko e whatuta maki ni ne hokoia i he osi ai wā ane hengi. Pea ko e mo ui whika walu ia ke mate me ngai whatuta maki i hala pule anga i he tau ni. Senolita tui vai mo i whakaiki iki. I he whakaike eke a ngonga le te o tonga mo i tokoni komisiona polisi David Tavailea. Nani pihea koe mea lele ko ini, na i kai ki te iai hapa sese ka koe peki a toko taha pē. O mahino koe tupuanga whatama koe ni koe mea lele. Sa misini men, e fōwha hake ia e hala pasi i hala rewa. O hoko ai ai si wha e mea lele, i tau hala patui e a o e atina whaanga, pea mo pouhila o hoko ai a whatamaki. Mahino koe whauri me rere koe ni koe te tine ta ua noa pea na hoko e lavea ki hono ru o rere ki ia he emprance ki whanemahake pea toki whapapau i mai hiri anga he nisi e koe le māroro tupu pea me he ai lavea na hoko ki hono sino. I hoko ata e whatatolo ai potungawe i he mea koena e hoko. Ku mahino mai koe wauri koe taunanga ta uofu bafo i pahu. Ai koe rekote ni potungawe ai pekia hono walu i hana pureanga. Pea koe tau huu koe ni ke kuata whaauso e tau ana wake no sepema. O wau ai pekia hana pureanga ki he walu. Pada tau ke taimi koe ni koko ai whatamaki koe ni, o taimeni koe o e kewhiu, pea ukai ai tokanga e putungawe, ke koko atu ai kai ke mui e ngāri. Tutun koe ni kewhiu. Ke taimi te tau, o ku kei wakai ai tuunga ku iai ai matunga hoko ai whatamaki, ka ukai te ai ongosi kaunga mahi atu ngawe, o pelawe ka mo e pekia koe ni, ka ma e whamiri, ngā whenga kaa koe ni ko. Ku kei whatatari ke siwe atu e tā, ka ku mahino pe he atakai o e mea koe ni e hoko, o e kaunga te ai lere wawe, ko te whaikui ke o ka horo e toki whakapau ia, ni siwe koe mo ripota atu e tā amuianga. O ia e tokanga make he potungai polisi ka uhi koe whatuta maki ko ini nei hoko i he tua taimi pe koe curfew o ku haa mai ai ki talangata apia ka kai whanua ki he tutu uni o ku tuku atu. Koe mate ak eni hono walu i halapure anga ko le koti he kau polisi o whatatau pe ki he mate e ono me i he tau ko o si. Mai ngonga le tio me televisioni tonga ko Osnolita tu i vai. O ku whahala ki e komisiona polisi Shane McLennan ai ngahi ngongo hala ku tu whakiholoi i he e ao pe he, o ku tuku ki tuain i he ka ofisa polisi maolu ngai polisi tonga. Ko na whaha eni e McLennan nuro tonga i whakatahama ke he ka tahamiti a tonga me komisiona polisi i whiawhia neafi. Ko e tau moe polo kalamani ke tuku atua whamala ala i komisiona polisi ki ngai kawenga whilawe i mo potungawe polisi. Tau te whito eni ki ngai whotutu ufo ke la ka ngai kau ofisa polis maolu ngai potungawe
Pe ke ngai tau mo ngawe me ngahi ngawe ko yok fai e potu ngawe polisi. O gulahi foki hana tu whaki hala I holo I he ea e pehe ko tuku ki toa e taha kau ofisa maa olunga e polistonga. Kana e pehe McLennan o ki kai hamea pehe ni e hoko. Nane pehe kato o taha pehe kau ofisa maa olunga ko ni ai ako Ashley Foa o gune lorotonga Livy Malolo kau ki kai ko ha tuku ia ki toa. Gune o ngoi fie maa li e mo fie au pito I ne mamata tonu ki ngawe ku whai he kau taki ngawe I he polistonga. I e mahino ke kakai lelei au pito ki nao tonu pe pehe foki ke kau taki ngawe maa lohi I he potu ngawe. I ene fofua huatu o whaifatongia hino lakanga I e potu ngawe. Ko e lakanga toko ni komisiona polisi ne iai e toko noai. Pea I he hoko hifo ne iai ai toko tahai ko pule polisi maa o lunga. Pea I he tunga hoko hifo kuto iai pea e kau pule polisi toko lahi. Whatatau ki he tuia McLennan ko e whaunga pule I moeanga ko iai whotuutu ko ni o ki kai tāo ia ki heanga I ne wakai. Ne bawai ke whai ahona whotuutu ulelei o e kau ofisa maa o lunga e polistonga. Aia koe ulua ki pe koe komisiona polisi. Kau toko ni komisiona aia koe toko tolu pe. Pea hoko hifo lewa o kei toko noai koe kau pule polisi maa olunga. Pea hoko hifo lewa koe toko tahai koe toko taha toka ngā iai ai ta whaaki ngāwe ki tua koe ia ai polistonga ka okula kangata tau pe mo e pule polisi maa olunga. Koe ngai whatutu fo o koe ni nei pehe McLennan o ku whatata hai ko toa ia ki he fo I timi la lahi e tolu ke whaingo fuai ai ngāwe. Koe toko ono he kau toko ni komisiona polisi ki mua, koe toko tolu pea ia kuna rotonga I he lakanga e toko ni komisiona polisi. Pea koe toko tolu lewa kuna I he ngahi lakanga ta taupe, ka I he ngahi whatongia whakai o polisi kehe ia me I he lakanga whakatoko ni komisiona polisi. Ai au kia I toko wai kuna whai whatongia I waha a taimi no, pea toko taha lewa o whai whatongia I wā I taimi loa. O kia I pe ngahi tala noa o ku sasala holo pehe, o kui keke potu tatau ai mole o lakanga toko ni komisiona mi he toko tolu koe ni ka o I kai mo oni. Ne ngoi ni ne pehe McLennan I anga ni whakau e toi mohulele yange ka ha o toko tolu koe ni o ki kai kau ki toko ni komisiona polisi ka I he lorotonga ni. Ko I he tuunga lele e whaonga pule mo e whotuutu o ngāwe I he ngāhi lakanga ko ia o e potu ngāwe polistonga. Kai kehene to ie pe me ngai kawinga kehene whai kei e toka ngai komisiona polisi o kau kei hono toka ngai kina ko ia o e whai toko na tapu I he whonuani. Pe heke a ngai palani whakaralaka ku whai ma ai e whakahoko whatongia ko ia e polistonga I he hoko hoko ato. Ku kau kei e whia ma o ke whakaibia mo whale lei ai e whaunga ako ma ai kau polisi ngai aptanga polis ko toa pe I tongani. O kau kei ngai tuku I motu I toki lau me ngai polokalamako ke whaunga whakalao ko ia mo lelei ange ai a hono tauhi ko ia o hatoko taha mau lao I e malu e kau polisi. I kai ngā tai ko kau ki heni me nao whenga ke whalele I e whaunga ki hono whakako I ato a kau polisi fo o ki e potu ngāwe. Ke whapapau I kuna mālohi wheunga pe ki he whatongia ko ia ngai tapa ke he pe o e whai whatongia I he polisi tonga. O ku te eki peke te mauha taha mi he toko walo rotonga mole I tahi, talu mi he whiawhi tūsi te whatatau ki he whē kumi ko ia I kau polisi me ngai hoa ngāwe, I e nea au mai ko ia ki he pongipongi o I ahoni senolita tui vai me whakaikiki. I he whaike eke a ngonga le te otonga me tokon komisiona polisi te vita vailea nani pihe ai, ko mateu te watu ai timi a kau polisi me ngai hoa ngāwe, ke hoko atu pea whē kumi I he ahoni. Patonga loku o kuea e whekumi ke ni koliku ke mole e ngā taimurania ni fiaso me ke bomoni te kei ke tai mao hata e tenga tau ke o hoko te ai ngāwe di suspend fa taim pe ai ngāwe ane po se mao ke uto e ngai wakata te I maroro e kaungawe a tonga me pouri ta e pompongin ko mateu ke to foke e ngai wakata ki tahi tau pe tonga ko e boksi ma e tokoni pai pe me tau e ne fio e pau ke te foke e ngai wakata peng marewa taha kumpungin. E pehe ki he nihi te nau ki hoko te I hono wakai e ngai me ta whanga koe e ta whakawha hake. E ngai kolo koe e hake, me ni kou, alo ki ta whaki ki na kolo ka mo.
ko mo mo ele ko ya e tem de tau ko fa pe no ahia ngai ta fa ko ni e po mungin o i ko mama ko e kai mi hengi e mawa ke fa e lo e ngai ele ko ni o kai ko tunga bi o ko te nga we haon ka le ko hinga to ko bi ai ko ni ko te ke la ba Ko e tokotolu ko ni o ko kei more i tahi nei wholau whakataha ia me tokotolu makehe i he whiawhitu site, me i he wafu i a wha o whatamu a ki e wafa fuafua ki he taimi fitu e whiawhitu site. Pe he vai lea ko ia uka e wholau ke hopohoponga i he waha au niu te oua mo e weiki, nei hoka e whakatamaki o ngoto ai waka. Kana e wawe ke mamalu hifai po uri o kamata ke whipuri ngaki ai, ai toko ono ko e ni. I he hoa pongpongi ane a whine e ngau e te waka kumi whahaufu mo ui ai polisi, pe he ki he waka me he kautau a ene a whio. Waka puna lulutai mo e waka tau taha pe o whekumi ki he ni ihi ko e ni, o maua e toko oa ko toko taha i koni o smalo lo. Kai ke heo kukei hoko hoko atpe e whekumi i he ahoni o kau mai ke kau polisi me kau sotia me i he wahi whunua e wā, o whekumi i he tawhaaki whahahake o e wā. Lolotonga ni na whakahai pe e he komisona polisi Shane McLennan, ai whia kau ngā mamahi potungai polisi ki he tangata eiki ko ene pekia i he mole ko eni i tahi. Mai ngonga le tio me televisione tonga ko au senorita tu i vai. Ko kakate ngā ue ni whakahoko he waka Britania ko e Max Laima i he ne savea ni whai e potu tahi ofi atu ke mo ngā whihunga tonga hunga hapai. Ko e waka ko e ni au whakalele wha elektronika o te taki mai pe mei Essex Britania, ai e ni whakahoko pe e he waka i a te ia pe ai ngā ue ki he savea ki ta whaaki ko e mo ngā whihunga tonga hunga hapai, ke toi waka i e ngai whamatala whakaikiki ki nā tula o e mea ni hoko i ahotāni mao Sanuari. Vai whanua tūpola mai whakaikiki. Ko e wakani uwhalele wha elektronika i a tataki mai pepa mei Essex Britania, ai e ni whahoko pe e he wakani i a te ia pe, ai ngāwe ke savea koe ni ke tawta whaaki o mo ngā whihunga tonga hunga hapai, ke te wakai e ngai whamatala whakaikiki ki he nā tula i mea ni hoko i ahotāni mao Sanuari. I whaik eke ai ngongo e le te o mo televisione tonga, mo i taki ngāwe ni whalau mai mi Britania, ke tataki e savea koe ni ko Chris Lezi. Nā ni pihe ai, koe whamatala whaiki ki he ola i savea ni whakokokloton whama opo ki tukuangi whaofisiale mai amuyange. Ne ongo ia ni pihe e Chris koe tu unga wiai e ngota umu o kukei mo uipe, ka ui kai ko hamata ungai ke tai lili ai e mo ui ka kai e whonua koe hui kukei malu pia tongani o whatatau ki he tua tongani ki he kaha u. Ne te pihe Chris koe mea ni hoko i Sanuari ni ofi i he mita e te au e maolunga ai mapuna e mo ngāwhi, pe i he mita e walungeau ni manoa ai loloto i ngota umu o i mo ngāwhi hunga tonga hunga hapai. Ni kau whataha Britania mo i ngahi kupu whikau aki ki he pe ki ona whahauka e savea koe ni, ai ni whapaanga ia e he pule anga sia pani. Kai ke he koe ni mau pe ngai whamatala whaiki ki e savea ni tuku atia he ngongo amuyange. Ko e kakata ko eni ai savea ni whahauko he Max Laima, e he whawhalau atai pe ia i he tonaki e wike ni whafoki ki Britania. Mai ngonga le te o me televisione tonga, pa mei he wafu kuinsalote, ko waiwhanua tū pola. Pea kamata i he taimi hiwa o e pongpongi ni ai whainga maalia ke whiristi i mai whawufonga i wahenga haapai tahawa. Ko e whiristi koe ni nei lele e mi e hiwa o pongipongi o tāpuni ki he wha ai whiawhi. I e whamatala i supervisor Philip i tā wuki koe ngai whaenga Philip whakatoa i tahani mai tongani, ai koe hongo furu i haapai i ngai whaenga Philip ta tau peni ngai aki i tau kosi. O kui ai peme ngai whaenga whiri i ngai vai whanua ke he, ai ako kakai whiri o haapai tahaua i tongata puni au whai e nau whiri i Holo Epworth i Kolofo o. Ko wawao au whai e ke office ko wana wawao pe, pe a koe onga ni uwa mo ewa o whai pe e ke office e ka whawufonga pureanga. Ko e toko ni mawhoki o kunau wei pā ke whawufonga ma a haapai tahaua ai ako kau kei a Simone Kapitawa Vuki o Whilemea. Moale whinau o hihifo, sione whinau tapu o Holopeka. Te vita tui plotu vio pangai mo te vita vai kona o uiha. Kona tu kuatu e ngongoni o kute eki ke whapapau i mai e ola ko iai whirisi ini pe ko hai na ane i kuna. Kai ke he kumatu o ngai whirisi ini e ata o i sea i he whalia lea mai whafunga kakai kai haapai tahawa, hilia ai pekia ai whafunga malolo, vili manu pangai hingano i he ahonga fulu o suni o he tauni.
Koe uni ngongo whaloto whanua pia ke Hawani, koe whamimita me mala e sipoti hoko mai o kahiri eni whahoko atuia e Alice Tupo. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koroa PDH. I he malai koia e soka. Nei whailongai he kautaha soka koia atonga ni, ai kamata koia nau ngahi polkalama whataha me potu ngā we ako mo ako ngā we i tau ni, hi re whatamaki koia nei hoko i sānua li ke ngahi ako koia i tōnta puni wa wau hapai mo e ua, pe waweni mai pe hono whaka wai mo yongo niwa ke polkalama ni. Koe tau mua ke au ki ti se mā, ko au ke whanau ako e toko ni mawhe, te nau tai mā li e i he toko ni koe ni. Nei e whahoko ai e whamo onia lea pau MOU ai potu ngā we ako mo ako ngā we, mo i kautaha soka atonga ni i tau wanoa wataha ke a whengawe aki wā ofi mo whataha i hono whengai koe ngai polkalama ke ne toho aki ia e tokanga ai whanau ako ke nā manako i he wainga soka momo uile rei. Koe e whakawhi whalanglangi e polkalamani koe talawhikaulahia a Australia ki tonga ni, Her Excellency Rachel Moore, ai nani me ai ke mawhatukituki koe me whe mao ke wa inga e whanau, lo tonga e whakakeake koe whanua me fuloa koe i sanua li, ke malawa ke nau whoki ke mo uianga maheni, pe toi lelei pe ia kia ki nau tolu, pe ke tunga mo i lelei koe ia honau atamai. Lo tonga ni nei pehea i pule lahi koe ia potu ngā we ako mo ako ngā we, tankina moi moi steen, o ku hanga e hea lea pau whemahino aki koe ni, na nau whamo oni ki ai me kautaha soka koe ato ngā o hiki i hake, ai tare niti mo poto i wa inga e whanau peo toi sai ke mo uirerei. Ke polkalama koe ni utokoni wha teknikale mo whapa angaia me heongo pule anga koe a Australia mo New Zealand. Nei mea Palestini koe a kautaha soka ato ngā no pere ve hala whataha mo e seniari pule koe a kautaha koe ni, lui aho, kau ngā we, whai ako me kau wa inga i he polkalama koe ni ane awhi. Pea mei he mala e be o soka, ko toi mau ke timi whewhine mo timi tangata koe a wei tongo ai whiau hi futsal ai kautaha soka koe a tonga pe koe liki ai futsal. Koe tau hoko eni e ua mo mao pe wei tonga whiau hi koe ni. Hiri ai kuna ai timi kakai whewhine mo kakai tangata ai whainolo koe whiau hi ane awhi i whale mamatanga sipoti i ate le. I whainolo koe kakai tangata nei mālohi a wei tongo i loto hapai a ke kai koe tolu ki he noa. Nei whahua e sione uatahi mo Oliveti vai hakai e ua i e tuunga ulaki koe wa inga ki mua pe tok whaho koea e he maloto poloviri hai kai whao si. Noto ani e whainolo koe kai whewhine na e wei pai a wei tongo mo nuk he tulu. O kā mai a e whakalakalakalahi me nuk he tulu i e wheau ki koe tauni. Kau hina nau whaakau i ngahi timi ki mui. A koe tauni ko na wau hake eni ki e whainolo. I he tuunga ulaki na tau aki noa ai a yongo timi. Pea i me ka kato kai taimi na hangai e ana poloviri o whahuha aka whahola mamata o malawai ke nau ikuna ai whiau hi. Nei whake pia ngahi i pū pehe ki he ngahi pale makehe i e hiri koia ai ngahi wa i ngā. Koe pale puti koula koia ai kakai whewhine nei aweia ki a mele a kolo me timi koia a hawelu. Pe pehe ki a whine hika whinau mi whahefa pea koe puti koula lewa ai kakai tangatana e kunaia e o pesi tiwha loka me wei tongo. Koe pale kofini ma koula pe koe pale koia ma ai leo kolo le leitaha nei aweia e Caroline Foto me nuk he tolu pe kia manase talakai me lawenga tonga. Koe pulu koula lewa na e ikunaia e ana mo he maloto poloviri me wei tongo. Koe sipoti pe ia ki he whiawhini. Mo pe tau ma vai to wakaingi pe hen ki ngahi ulu i ngongo. Malolo fine muita o fulu ye pongpong e ahoni pe mo ui. Fika valu ia ke le ko ti potu ngai polisi to nga ke mate tupu me ngai faduta ma i hala pule ana. Whakahala ki e komisiona polisi ngai mo hala tu whakihono i ea o pe he o kutuku ki tu aini i he kau ofisa polisi ma o lunga ai polisi tonga. Pea te ke te mao hataha me he toko tolu o kulotonga mole i tahi e nea o mai ke hoa tā ko ia o e ahoni. Toko e kakata e pea ngahi ngongo mo le te o tonga o laki mo i wakai ma whoki televisione tonga ki e Hawani o ke e whakaamo nea taki ko tonga pe ki loto whali ko tonga pe. Whamaro ki take i whi au mai ka mo mea.